Ax mirov ber bi xwe vedikşîne. Feratê Dengîzî. Îro ji Mêrdînê berê min li Amedê bû. Wexta di Sultan Şêx Nusrê derbas bûm berbikanî genîkê ve goriya Surguçya ji me diqete, berî wê şeklekê biçûçik hebû. Ciyekî wiha rast, rastê çûpên aveke zirav, derdor şînahî û mêrg û derdorên avîtiyekê navbera girên tev derberû. Kon û çadrên wan hatin xeyala min. Zarokên wan ber bi hespê diketin ku biqulubin, wiyalî gir, şaxên darên xosan, hunandina selikan û qîrewîra adetî. Qala qereçiyan dikim an jî metriban. Belê disêwirim li ser vê dinya gewrik û hebûnê ka em vegerin gerstêrka xwe ya wek jiyanê girover. Em werin qada xwe roşilata navîn, xaka tev bixwîn, ket û xwedana hatiye strîn. Warê hovane û dîsa warê şaristaniya qedîm, dergûşa mirovahiyê lê bê siûd û bê qedere. Li çol û beriyê qewmê Samî, li çiya jî ciyayî hûrî gotî. Li gor şertên jiyanê çand û baweriyê dijîn, him cîran, him bazirganî, him jî şerê serdestî û bindestiyê, zor hebûnî, ketxwarî. Ciyayî têrin, cotkar lê sewalkarî nezêde. Lê bêrîvanî, birçî, bedewî, tim dixwazin textê hukmdariyê. Di navbera wan de qewmekî bêwar, lê ticar, bazirgan. Di baweriya wan de Hezretê Muhammed bilêv kiriye ku ji dehan nehê rizq di danûstandinên bazirganî an got ticaretê de ye, nesib bazirganî ye. Qewm İbrahim, İbrani Musa, Musewî, Yahudî, cihû bêwarin, ax tune, lê ticarin, zanene, dinya dîtine, çand û baweriyan dikin, bên der, fêmdarin. İbrahim li axekê digere, dawiyê li derdora Qudsê, di şikeftekê de ciyê mezelê xwe, tirba xwe, ciyekî ji bonî gora xwe dikire. Ava qiyamet wisa dibe. Cihû ango Musewî dikevin pey xaka ku ji wan rahatiye wehedkirin. Şertî heta îro, cihû û Filîstînî di pêxela hev de şerê bêeman dikin. Hûn ê bibêjin teşko avêt ku desebir bikin. Biya min ji divê gerdûna bê serî û bê binî de warê bextewariyê bi hustek ax û malek li ser e. Tê de xweşferîştehek rêheval, zarokên henûn û çend ajal li kêleka tifika agirê ronayiyê ku kalê min zerdeş digot. Bi hüsta axê dibe war, dibe welat, dibe Kurdistan ji bonî me. Maneval rojavayê dilê min û we cenga axek pîroz, warekî geliya azadî û evînê Mekkî nekirin qurban. Bavê teyar, Ezîzê ber dilê gel Ebu Leyla, Hesên Şawîş, Şêxê Sor, Hevrîn Xelef, Menîce Haco Heyder û her wiha cangoriyên warekî azad. Îca cihûyên ku dan pey çengek ax bûn sêwî, bûn bizrê qelandî yên jenosîdê li mezelên Gazê zilmek bêeman dîtin. Va îro alim, serdest û zanayên cîhanê di qada pêkariyê de lê wijdanê wan nepaqije. Belê îca qewmekî din, wateyek din dane jiyanê, dijberê cihûyan û ax piştguh kirin. Bila îro gepek nan hebe, xwediyê sibê xwe da. Serê xwe bi dinyê û jiyanê neyşînin. Dinya tev ameye, dibêjin ji Karaçiya Pakistanê li dinyê belav bûne. Li gel geştê qesef hûnan din, selik çêkirin, tar, tor, dehb pêçan, danîna xefîk û dehban bû karê wan. Tew bikaranîna şûr û mertalan, tewlo, wek lîstika sêrbazan, çûn nêçîrake wan, bûn nêçîrvanê keroşk û roviyan, bûn hostayê dev û zirnê, yên tenbûr û ribabê li gel hilberînê bêjing û seradan. Man li dar xêrên dîlan û govendan, kêfgerînên civatan, civatên şevên dirêj ên zivistanê, kêfa rojê kirin şadiya dil û evînê. Evîndar bûn, hesp ajotin mêrga hebûnê, hêz û coştan mirov û civakan, mîna xwîna germ a xort û keçên bedew, mîna mertalsaz karmertal evdalo, wek Hesenê Evdalo koçek bûn hêza jiyanê. Herêlo xwediyê sibê xwedê. Navê wan bû Qereçî, Mitrib, Roman, Torlaq, Tarlaq û belav bûn li dinyayê li jiyanê. Belkî hunera wan bala çend dilgeşên mirovahiyê kişand li sînema û wêjeyê, bi wan re em dilzîz bûn. Lêna ew jî weke me Kurdan, ew tev bi Kurdî, kurmancî dizanin, bûn wê derê alem û jiyanê. Mane parçeyek ji civak û jiyana me ne. Va dilzîzekî hunerê, evîndarê çand û nivîsê çiya mazî, romanek xweş hûnan dê li ser wan nivîsiye. Dixwazim qal bikim, hûn bixwînin belkî maf bidin min. Bila em nebin fayînên xwendinê, xwe ji ber nedin alî, wele xwendin ronayî ha. De bila çend rêzên rûpelên rengîn wek rengîniya demsalan li ber çavên we bin. Bi ber re nivîskarê me daye pey nepeniyeke di rê û rismên bûk û zavê de gelo tê çi wateyê. Birê kîme, birê kîme, birê Hoca Alîm var her kîme. O bizim damat olsun û dûre her du aliyên li hemberî hev bi hev re digotin.
الله الله هی الله الله هی و دیسا به هفره لچپکان دخستن و اف شوه لواری مجی هری اخ با مرد که اخ بانگ مروف دکه مرد دکشینه باخوه با واری گاوا اول دیتنا روی عرده پیشی بل پیویارا هری دلسوز و راستقیم به اف جی رازک نپنی چما اخ چوا تو راستیاوی هیه بنیرن لهنگمه کتی سر آخا خواه چه دجی تنه دیمنک نوینن من و شفیق لبر هفدو دانی بون. از حیری مامکو پیرا بنگوله اف زنبریشم بنخشن خوشک و لحیفا بروی سپیک و بهنک پر خوش دهات چوا پراستیه دنا وان کنان و چون او هاتنه ده. من بکیف سر خودانی سر زنبریشه و لحیف لخوا ورکر. ام نسر پشتی و کتبون و مد بنوی عزمانی سایده لحی و مزن و سترکان دنیری. جارنان دناوره شفیق دپیوی و پرس جمن دکر لیمن هی لسترکن پچوک و مزن دنیری. من لريا كاكشينكي لكمسترين بالشكل دنيري وبرسفين كورت دا شفيق وك أبي دليل دبيجا رونيا خوزاي نسترك مروف نكارن ومرينن لرونيا كمروف تشدكن بهساني هر مروف دكارن ومرينن وبلكي براجي بقاسي مروفين نسر دنياي دجين سترك هبن لهوا خيال كوردبون ودفكري من ستركن دشبن دنياي و احتمالا گيانويرن نسروان دجينجي ما اوین جی به بستکا وان ناگره و وان ناکن دیوانه گوه ناده چینه چه سردست چه معقول چه خزان چه قرچی چه مطرب دل اف سربست و بی عقل لدل گهداره بلا زرنوانه که مطرب ما نبه اوین داره کچک معقول کردان بلا لهنگ ممتو راخ آخینا دل خواه و دلو دنیه هره وله دلینی مروف دکه ویرانه که نزانه چه دکه عجیبک به من را چه ببو و از دمک درج لهمبری و ما بومقی لو ما آبی من دلیل گوپالک لپشتا من خست من گوت قی بشاشیه و من هم نیرینا خواه هم جی پفکرنا زرنه خواه ده دوماند لبل جبروی ندقتیام آبی من دلیل جی گوپالک لدفه دخست و یک لپشتا من یان جی لچیپین من دخست جار نانجی دهات خواه لبنگوهی من دخست جبو حشیاریه لی از گاوک دو گاوان جی بدورد کتم دیسا دهاتم باوی و من همو هنرا خواه نشانی وی دکر جارکی وی جی خواه شاش کر لی بخیر هوالین وی دیسا سر راست کر آها او سرگووند شبی خان بکره من دیات دبو هری آورین من و سال مرگینه بلکه لهنگین وی رومانه لوی مرگی کون ودابن مانا به جخواه باجار فیه نزیکی وره متو، شبیخان، عادل، سیوی، دلیل، زریا، آپی خلو تو از دبین بل بی عادل و سیوی لورا به دارچوقیتک لیست بین. عادل مینا فرحانی هموی گندیه ما بیو لحف قلاب دبین و گوتبه شپو yaptım çılkı vurdum yani من شپو کر و بخوشسانه çılkı لیخست. اری وله. باوی من امترب مهمت چیای مازی رومان 248 روپل و شانخانه آریان 2024 از دبیم رومان لبنده خوندنا ویه. هونه بخوندنا وی پوشمان نبن. لبامه ناوی لیستیکه دار چوقی توکه. داره که دریج و یکی پرکن و هر دو آلی توشکری اف چوقی تکه. کتو دو گوران وقت فکر دینی بر هف و چوقی تکه داین سر دار دبن راکی چوقی تکه خواه بلند بکی و لیخی ناو دبه شپو. مات شپویه و نزان. نخواستم کچه گوسا دلیزن یعنی شپو لیستیکا کچه کانه. لیکو تو چوقیته که دین جیه که حبکی راست جبر که هر دو آلی تو جن فرسان دا که تو دار لسریه که بخی بلند بکی لهوا جاره که بتقلینی و پاشی لیخی بدور و بشینن هیه اف چلکویه و هنری دخوازه. جسه دربان بکده شپو دو دربن اف زیده لیستیکا کرکانه و زانه وی هستاتیه دخوازه.